اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمین عاشقاں را درد دل بسیار می باید کشید عاشقاں را درد دل بسیار می باید کشید جور یارو قصہ اغیار می باید کشید جور یارو قصہ اغیار می باید کشید بزرگان محترم و برادران عزیز، ای ماہ ہما مقدس ماہ ہیں کہ ای ماہ تہا خداوند ذوالجلالہ وتی محبوبی اور وتی دوست نبی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یادگار خاطرہ دا کی دنیا ہستی دا کی دنیا قائم خداوند ذوالجلال آئیے یادگار آرہ قائم دار گئیں اور ای ماہ ہرودی کہتی خصوصاً ذوالحج اولی دہی روچ کہ ای روچانی تو کا خدای بزرگ و برترے محبوبی بندہ حضرت خلیل یاد تازہ کرنے کے واسطہ لاتی رونتی بمکہ معظمہ رسنتی اور لاتی ہمیں دا لوگانی تو کا وطیگا ہم اللہ رب العزت خلیل یادگار بصورت قربانی پیش کرنے ای مقام ای درجہ اور ای عزت شرف حضرت خلیل علیہ السلام آرہ مفتہ نرستہ مزنی امتحانی رند رستہ مزنی تکلیفاں چی رند رستا مزنی پریشانیاں چی رند رستا خود اللہ تعالیٰ فرمان کنتے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اللہ تعالیٰ فرمان کنتے کہ یاد بکا ہما زمانہ یاد بکنے ہما وقتارا وقتی کہ حضرت ابراہیم ربا حضرت ابراہیم آرہ امتحان گفت یک امتحانی نا بکلمات بعض امتحانی گفت اور ہر یک امتحانی چا دومی امتحانہ سخترت ہر یک امتحانی چا دومی امتحانہ گرانترت گوڑا خدا وقت اعلان کرنے گئیں گوشے گئیں کہ امتحان اگرچہ سختتا فَأَتَمَّهُنَّ لیکن منی خلیل درو پورا کو آفرین بی بی حضرت خلیل علیہ السلام جگر آرہ آفرین بی بی اور ہزارانی درود و سلام بی بی پر روح پاک سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہ آئیے ای جگر بیتا آئیے ای کلیجہ بیتا کہ آئیے برداشت کتا خدائے امتحان آرہ مرچی مارا دستا کنٹگی لگی ما صبر کت نکنے حضرت خلیل علیہ السلام امتحان واقعی یک امتحانیت اور ای حضرت خلیل مقامت کے آئیے برداشت کتا ہنی منارہ وقت اجازت نہ دا کہ منشم خدمتا یک یک امتحان یا سچن دا بندیک بیان بکنا آئیے واسطہ مزنے وقتی ضرورتی مزنے ٹائمی ضرورتی مزنے فرصتی ضرورتی مزنے اطمینانی ضرورتی لیکن پدا ہم ای وقت اور ای ماہ مناسبتا اور ای دہی روچانی مناسبتا شم خدمتا من حضرت خلیل علیہ السلام یک نہایت اہمی امتحانی ذکرہ رکھنا
چرائی آتی شما اندازہ کت کنے کہ ای ہر کسی کار نبی تا ای ہمائی جگر بھی تا. یہ تو شما عشق تا شمارا معلومی شما درسانی تو کا مجالس واضح تو کا عشق تا شما کہ حضرت خلیل علیہ السلام بے اولاد بھی تا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وتی ابتدائی زندگی تو کا بے اولاد بھی تا. مفسرین کرام نوشتہ کنا 90 سال عمرہ حضرت ابراہیم کہت رسی. پیر مرد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہمیں پیری حالت تو کا پروردگار ذوالجلالہ اسماعیل پہ میں فرزند از بطن بی بی حاجرہ نصیب کو. اندازہ بکا چھ اندازہ فرحت و خوشی نصیب بیتا حضرت ابراہیم آرہ چنچو خوشنود بیتا کہ تمامی زندگی تو کا اولاد نے پیری وقت آخری عمریں خدایا مردیں چکی داد مزن خوشنود بھی مزن خوش وقت بھی مزن آئیے دل تو کا فرحت رسے مزن تمنائی دل تو کا ایتا کہ منی چوک چو مزن بھی چو منی چوک منی دیما حبرہ لگی چو مائیا بڑا کنا ترہ چو مائیا را لہبوک گرہ دیا ای ڈولا چونے تمنا و خیالات پتانی دل تو کا پیدا بیانتی چکانی واسطہ. لیکن دنیگا ای چک لیبی نیت دنیگا ای چک بڑی نیت دنیگا ای چک پتے کوپے کے سرکپے کے قابل نیت دنیگا ای چک ماتے کٹے تو کا آیت کہ پروردگار ذوالجلال امتحان تو کا دور دا حضرت خلیل آرہ اور حکم داتی اے حضرت خلیل یہ معصوم چکا گوئی شی ماتے گوما صدر آبادی ملک شام آچی وزیر اور مکہ ہما ریکانی تو کا برو دور بھی دی گیا کہ اودا نہ آپ استی نہ مردم استی. اور یاد بکا اودا چی کے تو واپس تر رہے ہر چنتی جنین چک پھر یاد بکنا بگریما چک مجا مچا رہا. اندازہ بکنے یہ حکم رسگا چھ کیفیت بھی تا حضرت خلیل چھ آئیے دل حال بھی تا چونے امید اور تمنا بھی تگنتے کہ چکارا برابر بیچارا درینگا چارتی گی نا کہ جدائی رسے. حیف در چشم زدن حیف در چشم زدن صحبت گل آخر شد حیف در چشم زدن صحبت گل آخر شد روئے گل سیر ندی دم کے بہار آخر شد روئے گل سیر ندی دم کے بہار آخر شد. دنیگا ہی گلاب پل معصوم چک پتا بسیری اچارتا بھی نا کہ اللہ حکم کی برو جنگل دوری بھی مجال نے حضرت خلیل جست بکا کہ اے پروردگار آخر پرچی آخر جنین گناہ چاہیے چکے گناہ چاہیے یا منی خطا چاہیے. مجال کے حضرت خلیل جست بکا کہ پرچی سبائے سرا جنین عزیری چکا رزیری برے اگشی امرہ بیتا اور آفرین بھی جنی آدم آرہ جست نکا مارا کجا برے جست نکا کہ روے کجا بلے رے میں منزل کجی روانہ بھی سفر کنان مزنے تکلیفی آچے رنگ مکہ سرزمین رستہ ہما مکہ کی اودا چند کوہ ہما مکہ کی اودا یک شیپ ریگستان ڈل ڈوک آپ نام و نشان نہیں مردمانی نام و نشان نہیں میتگے نام و نشان نہیں کاری آیارہ ہما مقامہ کے مرچی بیت اللہ موجود ہے ہمیں جاگہا جنین چکارہ نادینی اور پشت ماندر وگلے ای جنی آدم حیران کہ یا خدا ای جاگہا نہ لوگے نہ مردمے نہ آپے مارا یلا داتی کی رو گئیں آخر کجارو چی حبرے دنبا کبھی درک بیتی رندہ یا خلیل اللہ یا نبی اللہ یا سیدنا ابراہیم الہ من تکلنا کجار وگائے تو
کئی سر تمہارے یلدا تر وگائے کئی بروسے سر تمہارے یلدا تر وگائے ادا وہ کسی نہیں سی جواب نہ دا چک بھی نہ ترینی کہ خدای حکم بھی بیتا جنی آدم آرندہ سمجھ بھی عقل کہ آخر یہ خدای نبی ہے خدای نبی بغیر حکم خدای حرکت نہ کام جو بھی بلکہ اللہ حکم نی جست کنتی اللہ امرکا بہذا اللہ امرکا بہذا آیا خدایا ترائی حکم داتا کہ حاجرے اگو چکے گوما یلو بھی دے دا چکنا ترینی سرا سوری ریوشی نام ہاں خدای حکم مشمار یل داتا نی حضرت حاجرہ ہوتی پادان داری حضرت ابراہیم رند کپکا یلتن تھی اور گوشی قالت اذن لا یزیعنا اذن لا یزیعنا گوڑا مارا یقین ہے کہ خدا حکم تمہارے یل دے گئے رہے خدا مارا کدی برباد نہ کام خدا مارا کدی ضائع نہ کام چنانچہ حضرت حاجرہ واپس کہے حضرت حاجرہ واپس کہتی وہ تی چکے گورا اور حضرت ابراہیم کم دور رو نی گندی بی بی حاجرہ گاری گندگ نئے نی اوشتی نی عرصے رچا نی دعا لوٹی ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون سبحان اللہ دعا لوٹی اے اللہ تو گندگاہ کے موتی جگر گوشا موتی اولاد یک ہنچی جاگئی دور داتا روگایا کہ اودا نہ آپ نہ کا ہچ نے انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع اند بیتک المحرم تئی لوگ ہمسائگوں کو تگا مقدسی مقام ہمسائگوں کو تگا نی اے اللہ اے پروردگار ذوالجلال منی مقصد ہمیشہ کہ اشانہ وتی عبادت گزار بکا لیقیم الصلاة ای نماز پابند ببا فجعل افئدة من الناس دنیا تمام مردمانی دلانی تو کا اشانی محبت پیدا بکا کہ ہر نیمگے مردم چکان ببا ہمیں دروازے دبا بیان تھی اور اے اللہ ادا نہ کہا نہ آپا لیکن ورزقہم من الثمرات خدایا اشانہ قسم قسم رزق بھی دے میوہ بھی دے اشانی گورا رزق کثرت بکا اشانہ تنگ خوار مکہ پروردگار حضرت خلیل علیہ السلام دعا پروردگار قبول کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اولادانی پرورش میتے گئے چیرا چیزی مردم آیان بیتا آباد بیان بیتا بوجہ چاہے زمزم خداوند ذوالجلال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرزند حضرت اسماعیل پادانی مشرق جا کہا زمین اور ترقی تو ایک چمگی کا گشت کہ ہم چاہتے نام مرچی چاہے زمزم آپ کے موجود بھی آبادی ہم شروع بھی میتگے مردم بھی آیان بیتا کرگرے مردم آباد بیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام مزن بیان بھی ردان بھی مزن بیان بھی وقت سرا گاہی گاہی حضرت ابراہیم کہے وتی چکا چاری تو پدا واپس رو نندگو شپ دارے کے حکمی نے بیا چکا بچار پدا برو تا آنکے عزیزان محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام یک شپی واب گندی چکنی مزن 9 سال 8 سال 9 سال چکی یک شپی حضرت ابراہیم علیہ السلام واب گندی چی واب گندی کہ خداوند ذوالجلال حکم دے گئے کہ اے ابراہیم وتی دل سرا دست ایر بکا بچار کہ تی دل تو کا کئی محبت درستان چیز زیادہ ہیں ہمائی منی نام سرا قربان بکا ہمائی منی نام سرا قربان بکا عزیز محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام یک شپی واب گندی دومی شپا واب گندی سیمی شپا واب گندی بظاہرہ صد ہوشتر قربان بھی کنتے لیکن ناگشہ ہما کی دوستر ہمائی قربان بکا دل تو کا چاری دوستر کہیں دوستر سوائے فرزندو اولاد ادھگی کہیں بھی تکا معلوم بھی کہ خدا حکم ہمیشہ کہ اے ابراہیم
ہمیں چک کہ نی مزنے نی تو گندی ہے ترا زیادہ اشیاء چی امید بے گئی نی ہمیں چکا وتی دستانی گوما برو ہلار بکا امتحانہ بچار عزیزان محترم امتحانہ بچار چونے سختی امتحان دید یک شب مر خلیل اللہ بخواب دید امر حق کے قربان کن شتاب یا ابراہیم قم فقرب القربان لرب العالمین اے ابراہیم رب العالمین واسطہ برو قربانی بدے صدی اشترانی قربانی قبول نبی بام دادا صد شتر مذبوح کر روز دیگر باز دیدان نیک مرد صدی اشتر قربانی دادا تی شپا پدواب گندی یکی گوش گئی یا ابراہیم اوفے نظرک اے ابراہیم تو گوش کے میں قربانی دے گا تیار ہے لیکن دری گا قربانی نہ داتے گے قربانی بھی دے نی حضرت ابراہیم علیہ السلام دومی روچا بھی صدوشتر قربان کنتے شبا پدواب گندی تھی کہ دنی گا تو قربانی پر چھن نہ داتا نی اللہ تعالی دے مارز کنتے ہیں پروردگار تھی مطلب چھئے تھی مقصد چھئے کئی قربانیاں بدیاں من نمی دانم چی قربانی کنم من نمی دانم چی قربانی کنم زاں کے من از سر حق واقف نیم من تی راز نزانہ ہے پروردگار تی راز چیئے تی راز چیئے وہ تی راز من سمجھائیں چی قربانی بھی دیا ماں ست اشتر قربانی دے گا تو گشے دنی گا تو قربانی ندام گفت جزمل ہر کے راہ داری تو دوست گفت جزمل ہر کے راہ داری تو دوست زود قربان کن کے از بہرت نکوس گوشی اے ابراہیم وتی دل سرا دستیر کا بچار منا چی بغیر دومی نمبرت رکھے دوستیں منا چی رنتی دل تو کا کئی محبتیں ہماری امنی نام سر قربان بکم عزیز محترم ابراہیم دل تو کا خدا چی رند اولاد محبت اسماعیل محبتی لیکن یہ اللہ بندہ کمو کی بھی دل ہچکا نوا کمو کی بھی نوشی خدا بندہ لیکن تو منا ای اولاد کے داتا گنا منا بے بخشی نا چمنا سست دور دور بھی داتے سال یک دوبارہ رواں چارانی ہمیں بھی طرح وش نبی کچھ بگوشی لیکن نا حضرت خلیل تیاری کا سبحان اللہ چونی زبردستی امتحان کہتے حضرت بی بی حاجرہ گورا حضرت اسماعیل ماتے گورا چی گوشی البسی ولدک اسماعیل احسن ثیابہ اے حاجرہ مرچی اسماعیل رنوکی گد گورا بدے جانے گشود شرین گدی گورا بدے فإنی ذاہب بہ الی ضیافت پرچے کہ من آیا را مرچی مہمانیاں برا مرچی مارا مدنی مہمانیاں روگی مات بیچارک ہم سادہ چکے جانا شودی خوش بھی نوکی گدی گورائی دا کہ مرچی پت چکارا مہمانیاں برا آخرکار سر میدانی رندی تیل ماں کا بالکل سمبہینی آیا رہا ہے دتو کی بنائی نہیں دنتے حضرت ابراہیم علیہ السلام چکارا زیری چم مکہ گویا بیت اللہ حرم اچھی در کہتی روگا لگی تھی منائے نہیں مگا نی شیطان نمیری شیطان لاپا درد پیدا نبی شیطان ندی من نشتگو چوشی زبردستی قربانی خدا نام سرا بی بی گوڑا ماما توفان بھی تو شیطان درکنا نکے بی بی حاجرہ گوڑا یا حاجرہ این ذہب ابراہیم بی ابنک یا حاجرہ این ذہب ابراہیم بی ابنک
اے حاجرہ ابراہیم اتی چک کجابو ورنائی بچتی کجابرتی قالت بضیافت صدیق لہون مشی ایک دوستی یا مہمانی کو تگا پہ چک حمودہ شتگا قال ابلیس لا بل ذهب بابنك ليذبحه قال بل ذهب بابنك ليذبحه ارے او گنوک مہمانیاں نشتا تی چکے ہلار کنا کو کشگا شتا بی بی حاجرہ گشی الاب ارحم على ولده من ان يذبحه ہے خبی چشے گپ مجا پیت کدی ودی چکارا کشی پیتے دل تو کا شفقت و محبت ہمیں چو بازی کا یہ 10 کدی چکے کشگا چست بے لئی شئین یذبحه آخر پرچی کشی تی گناہی چی کتا چی خطائی کتا قال یزعم انه امره ربه بذالک کشی ای واسطہ کشی تھی کہ آگوشی من خدایا حکم داتا کہ ابراہیم بروتی چکا بکش نی ماتے جواب گوشدار سبحان اللہ ماتے جواب نی گوش بدار فقالت النبی لا یؤمر بالباطل النبی لا یؤمر بالباطل وانا افدی لامرہ نبی یارا کدی غلطی حکم نہ رسی نبی یارا کے حکم رستا گر حقی حکم رستا اگر خدا حکم کے چکا قربان بکا چک تو چک کی منی سر بھی قربان ہے سبحان اللہ منی سر بھی قربانی وقتی منی سر کے قربانی کو چک چی چیز دی ترک رضائے خیش کنم بر رضائے دوست ترک رضائے خیش کنم بر رضائے دوست منی مرضی منی محبوبی رب مرضی دیما ختمی شیطان دی کی ادا ای جنی آدم من ردات نکو نیچے کنگا لگے دیما شو ہما چک کے دیما سٹ کنان و دور کنان گلے روگیں پا قربان گویا کہ مہمانی نام سرا شو حضرت اسماعیل گوشا گشتی یا اسماعیل انکا تفرحو و تلعبو ابراہیم تو گلے خوش ہے سٹ کنان و لیب کنان روے وحل تدری این یذهب بک ابوک ترا معلوم ہے کہ تی پتر کجا بر گئے قال لزیارت صدیق لہون مشی منا بر گئے وتی ایک دوستی ایک گندگ و ملاقات و مہمانیہ قال لا بل یرید ذبحک نہ گنوک ترارا کشگا بر گئے مہمانی نہیں مشی پرچی پت کدی چکارا کشی چشی خبر چیا کنے گجی آگجی یزعم انہو امرہو ربہو بذالکا آئی واسطہ ترہ کشگا بر گئے آئی گمان ہمیشہ کہ خدایا حکم داتا کہ اسماعیل ابو کش سبحان اللہ 8-9 سال چک ہاں جواب گوش بدار قال سمعا و طاعتا قال سمعا و طاعتا لامر اللہ خدا حکم دیما منی گردن جک کے تھا اگر رب حکمی گوڑا مو خوش نصیبا شیطان ادی چک بھی بڑک نبی نیت کا پیر مرد گورا حضرت ابراہیم گورا گشتی یا شیخ این تذهبو بابنکا اے پیرا مرد وہ تھی چکا کجا بر گئے تو قال اذهبو به فی هذا الشعب لحاجت میں شرعی شیپ تو کا برگایا منائنی مگا برگایا منا کار استی گوشی تی کارا منزانا تو چیا برگائی ہے لتذبحه تو اسی کشگا رو گئے واللہ ما امر ربک بذبحہ کما تزعم خدایا ترا حکم نہ داتا کہ یہ معصوم ابو کش تی غلط خیالی کم کی خیال کا بچار اسی قدہ بچار اسی بالادا بچار اسی رواجہ بچار اسی رفتارہ بچار تی دیما چو آس کے پیمت دور کنانی رو گئے تی 10 چتو گران کے تو اسی شہید بکنے قال نعم بلے یہ برتی صحیح ہے
اشی قد بھی من دوست بھی، اشی منار رفتار بھی دوست با، من اشی صورت بھی دوست بھی، من اشی رواج بھی دوست با، من اشی سٹ کب بھی دوست با، دل گوشی میں چاران بھی بیا، لیکن ولیکن امرنی ربی بذالکا، لیکن منی رب کے من حکم داتا کیشے ذبح بکا چک دوست، لیکن چکا چی دین تر من خدا حکم دوست نی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھت کہ ای مردم صورت من دیما اشتاتا، ای مردم نہیں ابلیس شیطان مردود، چنانچہ منائے میدانہ کے وقت چیزی سنگ زیرت جنت حضرت ابراہیم شیطانہ را گلینا منائے میدانہ کے رستہ نی حضرت ابراہیم علیہ السلام نی حیرانے چارہ باری منی چک گوما چون کا باری منی چک کی اصلی منی گوما موافقی کی نا چکا را گشتی یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحکا فانظر ماذا تری، اے منی فرزند یا بنیا، اے منی نور نظر، سبحان اللہ، اے منی نور نظر، اے منی محبوب فرزند، انی ارا فی المنام، من وابتو کا اللہ پیداشتا حکم داتگی، انی اذبحو کا کہ من کارچ گونے من ترہ ذبح کنگا، گویا خدا حکم دے گے کہ من ترہ ہلار بکنا، فانظر ماذا تری، تی صلاح چھی من تی صلاح گرا۔ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ای دیم گوشے گلاب پل پیما پچ بھی، پوش مردہ نبی، غمزدہ نبی، فکر مند نبی، دیم پچ بھی اور گشتی ابا یا ابی امرک ربی بذبحی، یا ابی امرک ربی بذبحی، ابا جان واقعی منی ربا منی ذبح حکم داتا، گویا یہ باور رکھا کہ منی پہ میں حقیری یک جانی خدایا دوست بھی تھا، رب حکم جواب داتے نام یا ولدی، اے منی فرزند ہو رب حکم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خوش بھی بعض گل بھی، آخر پت بیچارک مجبور بھی گشگا لگے، حل تفرحو بعد ان سمعتا خبر الذبح کا، اے فرزند تو ہوتی کشگے حال عشق تو گل بھی تے چیا، ہر کا غمزدہ بھی تو پرچی غم پریشان نبی تے خوش، جواب داتے دلدار مرا گفت، دلدار مرا گفت کہ خونت ریزم، دلدار مرا گفت کے خونت ریزم، گفتم کے فتوحات ازان نگریزم، گفتم کے فتوحات ازان نگریزم، منی دوستا منا گو کہ مرچی منترہ کشاں منگو من کامیابا متا چانا، اے کاش بودے بجائے یک جان صد جان، اے کاش بودے بجائے یک جان صد جان، تامی کشیو بار دیگر می خیزم، تامی کشیو بار دیگر می خیزم، کاش کہ منی یک جانے میں بیتی صد منی جان بیتی نتا تو یبری کشتی میں پدا زندگ بیتی نتو تو پدا منا کشتی میں پدا زندگ بیتی نتو صد برا تو منا قربان بکتی میں صد برا زندگ بیتی نتو، اے کاش بودے بجائے یک جان صد جان، تامی کشیو بار دیگر می خیزم، تامی کشیو بار دیگر می خیزم، اے ابا جان تلے پرچی ماں تلے، یا ابت فعل ما تو عمر،
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، خدا حکم تعمیل تو کا دیر مکان، اللہ حکم تعمیل تو کا تاخیر مکان، انشاءاللہ تو گندے کے منچ تو صبر کنا، برداشت کنا۔ کم تری بازیست اندر عاشقی جاں باختن، کم تری بازیست اندر عاشقی جاں باختن، در بساط پاک بازی کفر و ایمان باختن، کار مردان است در یک داد جانا ہر دو کون، کار مردان است در یک داد جانا ہر دو کون، حاصلہ وردن بدشواری و آسان باختن، حاصلہ وردن بدشواری و آسان باختن، غافلان را گوی سر می آید از خوبان دریغ، غافلان را گوی سر می آید از خوبان دریغ، باشتا سلطان مل آید بچوگاں باختن، باشتا سلطان مل آید بچوگاں باختن، شمع تو خوشمی برف روزد مغرمان مردن مردنم، شمع تو خوشمی برف روزد مفرما مردنم، ذاک نام موزد کسی پروانہ را جاں باختن، ذاک نام موزد کسی پروانہ را جاں باختن۔ ابا جان تو وطا بچار نمرود آسے تو کا ترہ دور داتے تو اف کو، نمرود آسے تو کا ترہ دور اشتا تو اف کو، تو کدی گردن تاب دور من بھی تئی چکا ابا، سبحان اللہ، من بھی تئی چکا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ تو گندے کہ من بھی اف نہ کنا۔ عزیزان محترم نے ابراہیم علیہ السلام چم عرصہ پر بھی تو خوشی آتی کہ الحمدللہ منا خدایا نیکی چکی تھا، اگر منی چکا نہ بکتے نے دے تو منا زبردستی اکار کرنے کی دیتا، لیکن چک فرمان بردار تیار ہے، خوشی آتی عرصت اندر فراق یاراں، اندر فراق یاراں بگزارتا بگریم، اندر فراق یاراں بگزارتا بگریم، چون ابر نو بہاراں بگزارتا بگریم، چون ابر نو بہاراں بگزارتا بگریم، گرمی کشی ازانم در سینہ نیست حسرات، گرمی کشی ازانم در سینہ نیست حسرات، از درد و داغ ہجراں بگزارتا بگریم، از درد و داغ ہجراں بگزارتا بگریم، تن خاک شد براحت تا نبودت غبارے، تن خاک شد براحت تا نبودت غبارے، برخاک کویت اے جان بگزارتا بگریم، برخاک کویت اے جان بگزارتا بگریم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ابا جان، پور گفتہ اے پدر بشتاب، گفتہ اے پدر
پیشتاب زود ساز کن امرے کے در خوابت نمود بے تأمل کارد بر حلقوم ران بے تأمل کارد بر حلقوم ران یا بھی انشاء اللہ ہم از صابران ابا جان کارچہ بزیر ہچ پسو پیش مکان منی رگانا ببر انشاءاللہ من دستوری نہ پا لیکن ابا جان منی 4 وصیتا منی آخری وقتی 4 منی وصیتا ابا جان یہ وصیتا موت وقتا ہر کا وصیتا کا من بھی وصیت کرنا انتر بت یدایا ورجلایا انتر بت یدایا ورجلایا ابا جان سادی بزیر منی زمین دست و پادا بند پرچی ہی واسطہ نہ کہ من تچا پرچی کیلا ازتربا فعوزی کا تاکہ من چوک سٹک جنے کا لگا نا سائے درائے گا زور لوٹی من کے سٹک جنا ابا تی گود پلیت بیان ہاں در ایزا رسی مارا بکشی دامن رانا برکاش مارا بکشی دامن رانا برکاش تا دامن رانا تو پرخون نشواد تا دامن رانا تو پرخون نشواد منا ای خبر غم نہیں کہ من قربان بے گایا من ای غمی دستا ببند پادا ببند تاکہ منی سٹک پٹک جنگا تی پاکیں گود خراب مبان اگر خونم بریزی اگر خونم بریزی غم ندارم زاہمی ترسم اگر خونم بریزی غم ندارم زاہمی ترسم کہ ناگاہ دامن پاکت شود از خون مالودان کہ ناگاہ دامن پاکت شود از خون مالودا منا وتی موت فکر نہیں منا یہ چیز خیال ہے کہ تی پاکی دامن خون گھوم پلیت مبی دومی وصیت ابا جان منی دومی وصیت وَأَن تَجْعَلَ وَجْهِي عَلَى الْأَرْضِ وَأَن تَجْعَلَ وَجْهِي عَلَى الْأَرْضِ ابا منا دیم شکین بکا منا کشمکا منا دیم شکین بکا سبب کَيْلَا تَنْظُرَ إِلَى وَجْهِي فَتَرْحَمَنِي تاکہ چوم بھی کہ تو منی دی مارا کہ گندے گڑا ترا بزگ بھی تھی دست لرزگا لگا ابا جان وقتی منی دیم تھی دیما بھی تھی ابا جان گڑا تو من چارے منی دیما چارے منی چما چارے منی دپا چارے منی رخسارا چارے آخر تو منی پیتے منی خوما تو منتی خونا دستی لرزگا لگا خدا حکم تعمیل تو کا دیر بھی تھی من دیم شکین بکا سیمی وصیت شی وقف عنی ثیابکا کہ لا یتلطخ علیک شیء من دمید ابا جان وتی گدانا نزد بچن وطار لانکی کی بند گدانا وتی نزد بچن کہ شاید بلکہ طرح ہونے داگی بھی لگی دیگی وصیتی منی شیم ان تذهبا بقمیسی الى امی ابا جان منا وقتی کہ تو ذبح کو گڑا منی ہمیں پشکارا ہونے نہ بکش اور برو منی بد نصیبی غمزدی ماتے ورہ ببری
وَأَن تَذْهَبَا بِقَمِيصِي إِلَىٰ أُمِّي تَذْكِرَةً لَهَا مِنِّي، تاکہ ہمیشہ دل پشت بیداری ہوتی، دل سرد بکا من یاد بکا. اور اے ابا جان کارچا پیسرا تیز بکا کہ کار کنٹ بیتے اور من تکلیف بھی. کارچا پیسرا تیز بکا اگر کنٹ بھی رگانی زندگا دیر بھی من تکلیف بھی. موت سختی ابا جان، موت سختی چیزیں. عزیزان محترم، پدا آخری وصیت وتی کن وَإِذَا رَأَيْتَ غُلَامًا مِثْلِي. ابا جان تو منی کدی اگر دگی کسانی 8-9 سال چکی بگندے رندا چمن رند 8-9 سال چکی بچکی بگندے منی پیمی فذکرنی گڑ منا بھی یاد بکا کہ منا بھی چکی بیتا نام اسماعیل بیتا ہنچو یاد بکا منا. ولا تنسنی ابا جان من بیال مکمتی دعا یعنی تو کاد بکا. در چمن چون بگزری روئے مرا آری بیاد. در چمن چون بگزری روئے را آری بیاد. جاد سنبل بن گری موئے مرا آری بیاد. باغا وقتی کے تو تر رگا روے گلاب پھلا گندے گڑے یاد بکا اسماعیل بیل رخسار چو گلاب پہمن نرم بیتے گا. سنبل پیشتاب درچکا رکھے گندے بڑے یاد بکا کہ اسماعیل مید بھی ہنچو سنبل پہما پیچ تاب بیتے گا. بر لبے جوئے اگر سروے سی پیش آیدت. بر لبے جوئے اگر سروے سی پیش آیدت. اعتدال قد دل جوئے مرا آری بیاد. اعتدال قد دل جوئے مرا آری بیاد. ہر ودی تو تران تران جوئے کنارے روے نہر کنارے روے دو گندے دراجی سروے درچ کا برز قدی وش قدینا گوڑے اشی قدارا کے وقتی گندے گوڑے منی قد بالا دا بھی یاد بکا. چون سبائے مشک افشاں آید از سہنے چمن. چون سبائے مشک افشاں آید از سہنے چمن. بر مشامت بگزرات بوئے مرا آری بیاد. ہر ودی کی تو اتارے کو رگوزے انتر والے یعنی کو رگوزے مشکو گلاب بوتی پوزا کہتی گوڑے یاد بکا کہ یک روچی اسماعیل بھی بدنا چی انچی وشی بو درد کا بھی تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ وصیتہ کہنے گئے پیتے چم مرسا پر بے گئے جگر سراوتی کا سنگیر کہنے گئے اور پیشانیاں وتی چکے گا بوسا تھا. اسی غم فراق با امید وصل گزرانم. غم فراق با امید وصل گزرانم. خوشاندہ میں کہ بلطف عنایتش برسم. ابا جان نی جلدی بکا، ابا جان نی دیر مکا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وصیت مطابق چکے دست و پادا بندی دیم شکین کنتی منائے ریکانی تہا. فلما اسلما وطلہ للجبین. فلما اسلما وطلہ للجبین. اللہ تعالیٰ فرمائنی پہ تو چک کے وقت دوئے منی حکم تابدار بھی تھا
دوینا قبول کو اور پتازوتی چکر دیم شکیم دور دا فلما اسلما وتلہ للجبین نیگوشی یا رب فدیت لک نفسی ورضیت بقضائک فتقبل منی خدایا موتی جگر گوشا تھی دیما ایر کو تا منی قربانی قبول بکا وضع سکین الہ حلق ولدہی کار چارہ ضرورتی گٹا ایر کو کشتی بسم اللہ و باللہ اللہم تقبل ہو منی و اوفی وعدی فیہ بیوم لقائک وقتی کے رگانی سندگا کے لگے کارچ کار نکا رگ سندگ نبا رگ برگ نبا چیرا چی حضرت اسماعیل آواز دا یا ابتے ابا جان تو انگا زنا من جاہ نیارے تو منی امتحان کن گائے کارچے پشتا زیرے منی گٹا الار کنے منی دلا چارے ابا کارچے دفع بزیر عظیم بہتر نہ باشد در جہانم عظیم بہتر نہ باشد در جہانم کہ قربان خداوند دست جانم میں مزنے خوش نصیبیاں کہ منی جان مرچی خدای نام اس طرح قربان بے گئی ابا ہوتی کارچے پشتا مزیر کارچے دپا بزیر مشی ہو فرزندی کارچے دپیں کارچے پشت نہیں ابا زیری ہمیں کارچے کارچار جنت یک سنگی سرا سنگ دو ٹکر بھی سنگار جنت سند سنگ دو کبی نی زہر گری گشی چی گشی تقطع الحجرہ یا سکین تقطع الحجرہ فلما لا تقطع اللحم سنگارا دو کپ کنے گوشتارا برت نہ کنے رگارا برت نہ کنے چونے ترارا خدا حکماچی اللہ حکماچی ہما خدا کے ہر چیز زبان دنتے خدا حکماچی کارچارا زبان پھر بھی دیمگو ابراہیم کو حبرہ لگے یا ابراہیم انت تقول اقتعی و الہ العالمین یقول لا تقتعی ابراہیم من نزانا مچوں بکنا تو گوشے کہ حضرت اسماعیل رگانا برزا منی رب گوشے گئے کہ خبردار میدی نقصان نہ کنے انت تقول اقتعی و الہ العالمین یقول لا تقتعی من چپے متی حبرہ بگنا وتی رب ناراض بکنا چپے متی حکمہ بگنا خدا حکمہ بپروشان چنانچہ عزیزان محترم اللہ تعالی فوراً آواز دا ونادیناہو برزا چی خدا آواز دا ونادیناہو ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا بس اے ابراہیم تو وہ تھی واب راست کو تو پیداشت اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ماوتی نیکی بندیانا ہمیں پیما گویا آیا نا مزد دیں ثواب دیں عزت دیں آیا نا شیدو کا ہیچ شک نہیں کہ مدنی امتحانی ان ھذا لہو البلاء المبین یہ مدنی امتحانی ہے لیکن ابراہیم تو کامیاب بھی تھے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اے مایرہ گشبریل امین رسے گرانڈی چے جنت گونی تھی کارتی چیرا چی اسمارا کشتی گرانڈی دی ماتا اسم ابراہیم اشیاء قربان بکام چنانچہ عزیزان محترم ہمیں وادی کہ جبریل امین کی ایرکب گرانڈ گونی تھی فرشتہ گونی تن
ای ودی وقتی کہ آئی دی کہ چک وقتا کارچ پتے دستے رگانا پرگے واسطہ زور جن گئیں گوڑا آوادی چی گشتی اللہ اکبر اللہ اکبر خدا ترستا چی مستری خدا حکم دیما چک بھی قربان بے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتی کہ عشق کو چم میں چس کو جبریل حدیثی گشتی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر چیرا چی چکا تکبیر آواز کے عشق تا کار چے چیرا چے گشی اللہ اکبر وللہ الحمد ای ہمیں تکبیراں اس کے 9 تاریخہ ذوالحجے گا حج روچا چی فجر نماز رن ہر فرض نمازی سلام کر رہے نے چے گشاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عزیزان محترم، زی سبب فرمود ختم مرسلان، زی سبب فرمود ختم مرسلان، اضحیہ مسنود ابراہیم دان. اللہ تعالیٰ یہ قدر یہ قربانی دوست بھی، اللہ تعالیٰ یہ قربانی یہ قدر پسند بھی. محمد سرا حکم داتی منارا حضرت خلیل یہ قربانی یہ قدر دوست بھی تھا کہ مقصد دا کی دنیا سے یادگار قائم بھی. لہذا توتی امتانا حکم بدے کہ شما ہم قربانی سنتا ابراہیم کا زندگ بکنے ہوا سنت ابیکم ابراہیم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کرتے کہ یہ قربانی شمع پیرک حضرت ابراہیم یادگار ہے. چیزیں کہ اللہ تعالی پسند ہیں، چیزیں کہ اللہ تعالی دوست ہیں، آیار اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیما یادگار صورت قائم پشکی تھی. لیکن عزیز محترم، چونے اللہ احسان، چونے اللہ مہربانی، ابراہیم چک قربانی پیش کو مارا گوشی نہ شما یک پسو کی بھی دیئے، شما یک گرانڈو کی بھی دیئے. ماں ہمیشہ بھی کنت پوش کرنے گئے بڑے یاد بکنے. عزیزان محترم، جان دہگ دور ہے، سر دہگ دور ہے، خدا نام سر جان قربان کنک دور ہے. وقتی کہ میں دستا کم مال قربانی ابھی ماں کم کی کنت پوش کرے یبری کسی کا دست رو پدا در کے یبری سوچے یبری چارے اور ابراہیم چک کے قربان کرنے گا بھی سوچت نہ غور نہ کو کم فکر بکنا کم غور بکنا رب حکم آمنا و صدقنا. تو پدا مارا اجر چی رسی، ثواب چی رسی، اور اگر ماں نکو تو مارا سزا چی رسی. اسی متعلقہ 2 حدیث شمی خدمت من عرض کنا اور رندہ مجلس آرہ برخواست کنے. ارشاد حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ارشاد فرمان کنتے من خرجا من بیتہ الى شراء الاضحیت. ہر مردوں میں چوتی لوگا چی دربے پیڑی ابرو کہ مروا یا قربانی جانوری گرا کان لہو بکل خطوت یہ کر لوگا چی دا پیڑیا چنچو گام جنتے ہر یک گام یہ سرا دہنی کی، ہر یک قدم یہ سرا دہنی کی. ومحی عنہ عشر سیئات اور 10 گناہ معاف کنک بھی. ورفع له 10 درجات اور آئیے 10 درجہ جنت تو کا بلند کنک بھی. وَإِذَا صرف گام جنگی نیکی پیڑیا رسے. وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي شِرَائِهَا نیکی شو وقتی کے سودائے حبرہ شروع کا ایشی قیمت چیز ہے چنچکا دے. کان کلامہ تسبیحا آئیے کلام فرشتہ تسبیح پہ ملکا کہ ابن تسبیح وان گئے. وَإِذَا فَقَدَ ثَمَنَهَا كَانَ لَهُ وَإِذَا نَقَدَ ثَمَنَهَا كَانَ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ 700 حسنة
وقتی کہ یہ پیسے نگشینی دا تو ہر یک ذری سرا ہر یک چارہ نے سرا حفصد کے اسی خدا ایرہ نیکی ثواب دا وَإِذَا تَرَحَهَا عَلَى الْأَرْضِ اید صحبہ نمازارن وقتی کہ آئیے زمین سر دور دنتی کہ ما آئیے ذبح بکنا قربانی بکنا دور دنتی زمین سرا استغفر له كل خلق من موضعها الى الارض السابعه حمودہ کے میں قرآن تو دلاتا چمودہ سے بغیر دا ہفتمی زمین تک ہر کرمی ہر گنڈاری ہر جناوری کے موجودی واسطہ استغفر کہ تو آئیے خون ریت کا کاٹ کے لگ گیا گوٹا خون قطرے فوارہ کے درد گڑا آوادی تی درستی گناہ معاف بین اولی قطرے خون گومتی گناہ معاف بین تھی اور اللہ تبارک و تعالی ترارا چی ثواب دنتی کہ ہر یک قطرے خونہ چی 10,000 فرشتہ تھی واسطہ قیامت تک بخشش دعا لوٹی وَإِذَا أَقْسَمَ لَحْمَهَا وقتی تو آئی گوشتہ فقیرہ نبی باہر کنے دے نا کہ بلی ہی بھی ورنتی شریدار بینتی کان لہو بکل لقمت مثل اتق رقبت آئیے ہر یک لقمے کے فقیر ہوا آئیے طرف یک گردن غلامی تو آزاد کو تو ہمیں تو ثواب رسے اور فرمائنی تھی قیامت روچہ ہمیں قربانی پٹ مید آئیے گویا کہ حد یہ درست قیامت روچہ درست نیکی شائمہ تورک بینتی کہ بدہ نیکیاں تھے وزن کنک بینتی سبحان اللہ چونے اجر چونے ثواب چونے درجے اور چونے برکتی اور اگر یک مردمی خدا طاقت دات لیکن آئیے قربانی نکو آئیے متعلقہ بھی محمد چی گوشی منی محترم نبی چی گوشی منی سردار چی گوشی گوش بدارے فرمائنی من کان لہو ساعتن فلم یزحے ہر مردمی خدا طاقت داتگا اور قربانی نکو فلیمت انشاء یہودیا و انشاء نصرانیا گوڑا توری یہودی میری شر توری نصارہ بھی میری شر آیارا گویا مسلمان بیگ و نبیگ یکسانے اگر آئی قربانی اہمیت انکار کرنے مقصد اسی کہ فلا یقربن مسلانا گوڑا میں مسیطہ میں تھی ڈولی مرتوں کہ قربانی اگر انکار کرتے قربانی فرضیت و وجوبہ نہ مننی یک مردمی اور گوشی کہ میں صرف فرض نہیں تو فرمانی تھی گڑا آئی میں جماعتا نہیں چونی ترس ناکی حبری چونی خوف ناکی حبری تو لہذا عزیزان محترم اللہ رب العزتہ اگر مارا شمارا طاقت و گنجائش داتا باعدے کہ ما شما ای سنتا وتی نبی گا اور ابراہیم خلیل گا باعدے زندگ بھی اسی تو کا مزن خیر و مزن برکتی جذبہ قربانی دل تو کا پیدا بھی مرچی جانور قربان کو تے باندھا جندہ بھی قربان کنے اسلام محبت دل تو کا جاگزین بھی اور اگر ہر مردمی کے وقت ذبح کا نگدا وتی دستانی گومت ذبح بکا ذبح کا نگ نزا دگریا بے فرمائے وت حمودہ پوچھتی دعا بلوٹی اللہم تقبلہ منی کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد اے لمنی قربانی قبول بکا ہنچو کہ تو وتی خلیل ابراہیم قبول کو وتی نبی محمد قبول کو منی حقیر قربانی قبول بکا ای ودی کہ تو ڈگارا کے دور دیئے بگو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین عزیزان محترم یا عائشہ بگوش کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بذالک امرت وانا اول المسلمین بہرحال عزیزان محترم اللہ مارا شمارا پدائی مقدس روچ نصیب کتگن یہ دہی روچ ذوالحج مزن عزت و برکت والے روچ اشانی عبادت اشانی بندگی یہ روچانی اللہ اللہ کنک خدا گورا مزن مقبول تو اللہ توفیق بدنتے ہر مسلمان یارا کہ آئی روچانی قدرہ ربزان یہ روچانی تو کا خدا عبادت و بندگی بکنتے اللہ را یاد بکنتے تاکہ اللہ تعالی وتی فضل و کرمہ میں گوش میں گناہ نہ معاف بکنتے عزیز محترم مرچگی ای مجلس ای واسطہ منعقد کرنے دیتا شمارا ہنچو کے درستانہ معلوم ہے
تقریباً یک سال آچے منی لوگا منی یک چک کی بیماری اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمائیں تھا اور آئیے طبیعت کم کی وشیں شکرانے اللہ ہے گا معشوم دعا بلوٹیں کہ خداوند ذوالجلال آئیے رسیحت آیا اور اللہ تعالیٰ آئیے را ہر قسم بیماریاں چی محفوظ بداری تھے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانانی لوگانی بیماریاں نہ دور بکنتے سستی مرد مسلمانانی چکانا اللہ صحت و عافیت نصیب بکا اور ہر قسم غماں چی پریشانیاں چی درستانہ اللہ محفوظ بداری تھے اور اللہ تعالیٰ ماروتی محبت نصیب بکا وتی حبیب پاک محبت نصیب بکا ماروتی عبادت و بندگی اللہ شوق نصیب بکا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير خذ بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلسا بالصدق ياتي عند بابك يا جليل ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا تعاد فاعف عني كل ذنب فاصفح الصفح الجميل قل لنار أبردي يا رب في حقي كما قلته يا نار كوني أنت في حق الخليل عافني من كل داء واقض عني حاجتي إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليل أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت حسبي أنت ربي أنت لي نعم الوكيل رب هب لي كنز فضل أنت وهاب كريم فاعطني ما في ضميري كلني خير الدليل دیگی لاتی درخواست بھی دعا یا کگن آئینی واسطہ بھی دعا بلوٹے اور دیگی عرض کا نمت شمی خدمت کہ میں بڑا چیزی مہمان یکی بیچار بیمار علاج واسطات کا الحمدللہ نہیں اللہ شفا داتا لیکن شم دعا بکن آئیے قائم بداری آئیے اور اللہ تعالیٰ عشانہ بخیر و عافیت گموتی وطن و ملکہ برسینی تھی اور عیسیٰ ناوالہ درخواست ہے کہ آئیے چک ہم آئیے جنک کے استے چیزیں روچا چھے لاپے مرض تو کب گرفتار ہیں دعا بکنے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آئیے شفا نصیب بکنتے اور بیچارگے میں جماعت ایک مقتدی شریں سہراب ٹنڈے اہم مریض و بیمار ہیں دعا بکنے کہ اللہ تعالیٰ آئیے رب صحت و عافیت نصیب بکنتے محمد حسن بلوچ درخواست ہے کہ آئیے برات یک سالی آچے بیچارہ ختمت نیائے گایا مردم پر پریشان دعا بکنے کہ اللہ تعالیٰ آئیے رب صحت قائم بداری اور آوتی صحت اور خیریت اعلیٰ ردیم بدنتی اور دیگے یک درخواست داتی ہے کہ مردم کے استا مرچی کے وقت تو کا پریشان شدہ تو کا بیماریاں تو کا تکلیف تو کا ہر کس بیچارہ تنگ دستاں خواراں دنیا تو کا پریشانی ہستے یا قسم بے چینی ہستے مردمان تو کا غریبی مزدور ہم پہ پریشانہ عیدگی مردم ہم پریشانہ دعا بکنے کہ اللہ تعالیٰ درستانی پریشانیاں نہ دور بکا اور اللہ تعالیٰ اشانہ گویا کہ خیر و سکون نصیب بکنتے اور درستانہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی نصیب بکنتے دعا بکنے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیمارانہ شفا بداں دعا بکنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دستانہ خوشحال بکاں خوشحالانہ دیندار بکاں اللہ تبارک و تعالیٰ ماروتی دین محبت نصیب بکاں اللہ تبارک و تعالیٰ میں تمام تکلیف و مشکلاتانہ دور بکاں ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.